amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Uyu munsi turi tariki 21 Mata umwaka w'ibihumbi 2026. Ugiye ubara umunsi ku wundi uraza gusanga turi ku munsi w'111 mu minsi 365 igize umwaka. Byumvikane ko hasigaye iminsi ibarirwa kuri 254 umwaka ukagana ku musozo. Ndabasuhuje, njye banyita MC Derrick, nkambazaniye bimwe mu byiriwe bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ziba zigiye zitandukanye. Ku buhanga bw'ibyuma tukaba turi kumwe na Eri Iradi. Amakuru yacu y'uyu munsi munyemerere duterurire kuri iyi nkuru, aho urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kwinjira mu kibazo cy'umukobwa witwa Ishimwe Odile uherutse kwitaba Imana aguye mu bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK azize urupfu rutavuzweho rumwe, ndetse umuforomo bikekwa ko yamusambanyije akaba yamaze gutabwa muri yombi. Kuri ubu ngubu akaba afunzwe. Inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa yagarutsweho cyane ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amajwi y'uwo bivugwa ko hari musaza we wagaragaje ko mbere y'uko mushiki we yitaba Imana yanasambanyijwe n'umuganga. Musaza wa Ishimwe yumvikanye ahamya ko mushiki we yari arwariye mu cyumba cy'indembe bitewe n'uko aho nta murwaza uhagera, ahubwo abakozi bo kwa muganga ari bo babarwaza bakabitaho. Bikavugwa ko byatumye uwakurikiranaga uyu mukobwa ari we wamuhohoteye. Duhinduye ingingo, umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo Ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu yatangaje ko leta igiye gufatira ingamba bakomeza kuzamura ibiciro by'amazu bitwaje ko intambara ya Irani ikomeje. Agaragaza ko ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli aribyo byazamutse n'ibyo ikoreshwamo gusa. Ibi yabitangaje kuri uyu wa 21 Mata 2026 mu kiganiro yagiranye na BNB i Kigali, ubwo yagarukaga ku izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Ambasaderi Uwihanganye yavuze ko leta yafashe ingamba zirimo gufatira ibihano abacuruzi bazamura ibiciro mu buryo budasobanutse. Amakuru yacu munyemerere atwerekeze mu karere ka Gatsibo, aho umugabo yasanzwe mu rutoki yishwe atemwe n'abatari bamenyekana. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 21 Mata 2026 nibwo umurambo wa Mutabaruka Theoneste w'imyaka 55 y'amavuko wasanzwe mu rutoki aho yatemewe mu kagari ka Bushobora mu murenge wa Remera. Abamwishe bakaba batari bamenyekana. Abaturanyi bavuga ko Mutabaruka ejo yari ari ku kabare hafi y'aho atuye agataha nta muntu bagiranye ikibazo, gusa mu gitondo bakaza gutungurwa no kumusanga yishwe nabi atemaguwe. Bavuga ko kugeza ubu nta kintu bakeka abamwishe baba bari bamukurikiranyeho. Amakuru yacu atwerekeze mu burasirazuba bwo hagati, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bakomeje guterana amagambo aganisha ku yindi ntambara nshya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azakomeza gufunga ibyambu bya Iran, ndetse icyo gihugu kikazahura n'akaga gakomeye kugeza igihe kizemerera amasezerano y'amahoro. Ni mu gihe ku rundi ruhande Iran yavuze ko ifite andi mayeri y'intambara Amerika niramuka yongeye kuyigabaho ibitero nk'uko byatangajwe na perezida w'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu cya Iran. Ikinyamakuru Al Jazeera cyatangaje ko Iran yavuze ko itazigera yemera kuganirira mu gicucu cy'iterabwoba nubwo agahenge hagati y'impande zombi kumvikanyweho. Biteganyijwe ko kazarangira ku munsi w'ejo kuwa gatatu tariki ya 22 Mata umwaka w'ibihumbi 2026.
Perezida Trump yavuze ko bishoboka ko hatazongerwa iminsi y'agahenge nubwo muri Pakistan hakomeje kumanikwa ibyapa bigaragaza ko ibihugu byombi bigiye gusubira mu biganiro by'amahoro. Ikinyamakuru cya leta ya Iran cyatangaje ko Amerika na Israel bagabye ibitero ku misigiti n'inzu ndangamateka n'iz'umuco ziri hirya no hino mu gihugu, kandi ibyo bigaragaza ko bafite umugambi mubisha bari gutegura. Ni mu gihe perezida w'Ubushinwa Xi Jinping yavuze ko imigendekere isanzwe y'ubwikorezi mu nzira ya Hormuz igomba gukomeza nubwo impande zombi zihanganye mu ntambara zitaragera ku masezerano y'amahoro. Tuvuye aho ngaho dukomereze kuri iyi nkuru, aho raporo y'irangamimerere mu Rwanda 2025 igaragaza ko muri uwo mwaka ingo zisaga 50,000 zashyingiwe mu mategeko, ndetse umubare munini w'abagore bashaka bari munsi y'imyaka 25, aho abarenga 800 bashatse bataruzuza imyaka 21. Iyi raporo yamuritswe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare NISR ku wa 15 Mata 2026, igaragaza ko ingo zishyingiranwa zagabanutse muri uwo mwaka wa 2025, aho zavuye ku 52,878 mu 2024 zigera ku 50,256 mu 2025. Isesengura ku myaka y'abashyingiranwa rigaragaza ko umubare munini w'abagore bashaka bari munsi y'imyaka 25, mu gihe abagabo bashaka ahanini barengeje imyaka 30. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi ihenda n'izamuka ry'igiciro cy'ubutaka, hari abagaragaza ko bikomeje kuba ikibazo kibangamira abasore badafite amikoro ahagije. Ibi bigatuma iyo bageze mu gihe cyo gushaka bashakira abagore mu nzu z'ababyeyi babo. Uko imyaka ishira niko ubutaka bugenda buzamura agaciro, bityo kwigondera ubutaka cyangwa ikibanza cyo kubakamo bikagorana abamikoro make bakabura uburyo babigenza. Ubusanzwe by'umwihariko mu cyaro, umusore ugejeje mu gihe cyo gushaka usanga aba mu nzu yubatse ivuye mu isambu yahawe n'ababyeyi cyangwa se yarayiguriye. Ibi ngibi kandi nibyo byatumye abasore bo mu karere ka Gakenke bavuga ko babangamiwe n'ikibazo cy'ubutaka buhenze, aho ibi ngibi biri gutuma bazanira abagore mu nzu z'ababyeyi babo. Abasore bo mu karere ka Gakenke umurenge wa Mataba bagaragaje ko ubushobozi buke buri mu mpamvu zituma bahitamo kurongorera mu nzu z'ababyeyi babo, kuko bo ubwabo batabasha kwigondera ibibanza no kubaka inzu. Abasore bo mu karere ka Gakenke batangarije TV1 ko bisa n'ibyabaye umuco gushakira abagore mu nzu z'ababyeyi babo, kuko ikibanza gito cyane kigiyemo inzu nto nayo kigura kuva mu mafaranga atari munsi ya miliyoni 1 kuzamura, kandi batabona aho bayakura. Mu karere ka Huye yombi yashyizwe kuri stade Kamena mu mpera z'iki cyumweru turimo. Mukura ikaba izakira APR FC ku wa gatandatu tariki ya 25 Mata, mu gihe bukeye bwaho Amagaju FC azakiramo ikipe ya Rayon Sport. Rwanda Premier League yashyiraga ahagaragara ingengabihe ya shampiyona muri Kanama no muri Mutarama, yari yatangaje ko iyi mikino yombi izabera kuri stade ya Huye. Gusa iyi stade yahoze ari mpuzamahanga imaze amezi 11 nta mukino n'umwe uyiberaho, nyuma y'uko ikibuga cyarimo gikuwemo ngo gisimbuzwe ikindi, ariko bikaba byarakomeje kugorana kuva muri Gicurasi 2025.
mu mpinduka zakozwe kuri iyi mikino yombi, urwego rutegura shampiyona y'icyiciro cya mbere Rwanda Premier League rwemeje ko Mukura izakira APR FC kuri stade Kamena ku wa gatandatu saa 9 z'amanywa, akaba ari nako bizagenda ubwo Amagaju azakira Rayon Sport ku cyumweru bukeye bwaho. Amakuru y'ikinyamakuru Igihe yamenye nuko aya makipe yombi yihuye yashakaga kwakira iyi mikino i Kigali ariko agorwa no kubona Kigali Pele Stadium. Umwe mu baganiriye na Igihe yavuze ko kwakirira i Muhanga nabyo ntibyakunze kuko hariya nta bucuruzi burimo. Mukura iri ku mwanya wa 7 n'amanota 41, irushwa amanota 3 na Rayon Sport ya 4, mu gihe Amagaju FC iri ku mwanya wa 15 n'amanota 27, irusha amanota 3 Rutsiro ibanziriza AS Muhanga ya nyuma. Kanizere ko ibintu ari umutekano mu gifu no mu bwonko kuri mwebwe mwese mudahwema kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye zitandukanye. Komeze gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubategurira. Tubifurije impagarike n'ubugingo, ntimugire umujinya kandi ntimurakare.